odličan pogodak mladog Martina Baturine. Jesam rekao slade, daj! Daj čovjek stara! A jedan gol! Veznog igrača Koma. A jedan gol! 36. minuta. Sjajan udarac Baturine. Top gol, a ja, ajde, nije commercial sad, ajde. Ovo je to samo Evertonov vratar, ali fantastičan udarac Baturine. U bespoštednu bitku. Modrić brzava igru Hrvatske, Sučić. Čini se da je ona stanka za odlasku. Evo opasne situacije, evo pogotka. Evo pogotka, Harry Kane iz drugog plana, 42. minuta. Ponovo je Engleska u prednosti. Sam kao duh Harry Kane. Nevjerojatno kako ga nitko nije ispratio. Zonski brani ovaj udarac iz kuta, vidjeli ste na početku akcije prije uvršaja Rajsa da nitko nije stajao uz Harrya Kanea. Ste reakciju Zlatka Dalića. Da vidimo tko je tamo kod lopte, oni Madueke i Chris James. Udarac Jamesa pogodio Luku Modrića. Dok su vidjeli taj pogodak Harrya Kanea. Prilika je! Sa istekom prvog dijela Petar Musa ponovno dovodi Hrvatsku do izjednačenja. Ivan. Bravo za Musu, a Musa ne u volji precizan, ali pričekajmo trenutak. Evo ima pravi. Ali sreće, prošlo je kroz noge Risa Jamesa. Niko, evo. Come on, ej. Francuska liga, nogomet Francuska, okej. Vesna i onda trojka naprijed, Mario Pašalić, Martin Baturina i Petar... Bosna Bar Pataja. Evo gledamo Hrvatsku i Englesku. Sam na živcima. Ovo je moja žena tu. Naša kuvarica. Pravi ćevape i bureke i gulaš i svašta nešto je. Majstor majstorova. Imamo prijatelja ovdje. Imamo evo i Đorđa. Ima 3 sina ovdje u Pataji. 3 fine kafane velike. I živimo i uživamo ovdje. Fantazija. U vezi utakmice, moje osobno mišljenje je Modrić nije trebao da igra, napravi gol u početku, ali Englezi su ova 2 gola da dali u redu, nemam. Samo moje mišljenje treba mlade pustiti da igraju, a ove stare ne gledaju sa strane. To je moje mišljenje. Ali, daj Bože, 2-2 je, pa nadamo se uspjehu, to je sve što ja mogu reći. 2-2.